lwenu kulobebu unene lwe wakatwana kukuloba tujimwarwa kupingana ajimwarwa kushimu kone mujana mane yumbuka yetu japanu kukora kwa jinanga jebe tujitutwaje kumumoyo uvule lwachende zange mwimpe wewa kukuloba kwa kwekala nikukiji tujitukuturukishe mu kibondo eki tujituvuruka mwene kujibuwebe unyuma kwa wakati bamu munaka bijimu muhanda muteke mu kikondo eki tatwe unyuma muyuani chima ijimputa mitumbuke kaniwa wenzangu wakukone unyulaye na ujikumbana jabaka shwakufuila na barabashi Iwaka yuni kweli ikweli kisema na kupara kwa wenzangu mutapuna na wabujulu ni tuwe kumosu kabili munda maekelezi yewu wapa tujitufuluka tushinga na wewe tukakabika utukwaleshi ni ukumba jibila yewe itika yine tupakani iponsu kwa kupara kushara kufuila na atuwetu kukalenge wawe wikale tukumbana jama Kora bachanza chebe zambi mubakube Kora bachanza chebe balame kumyanda yonsu yimuwa kumfwa ikapene ni kwa kweye menani kwa kukwata warwa wewe chebe luchetu kukora kwetu kunyitu kumbara jetu kaji kanga chendele basi nikila warwa wajimutenge tukuruke jimumichima yetu Kona shijetu jeta busha Kankamika diteke mana jetu jakuna ni leo maru kujanjiru kumakasa kalenge kumune bakwa maru kumara kwetu ukora kwetu peshiru kunu ra ushara mujebe ne kwenda mujisoje kalenge wetu batwetu katubenge kumpara kwebe adi tukara bana tijakalenge ne pamune bansamtu be bonsu mo twasikira kwa iglesia eu ujuta ikamwande eu programu wani twasikira kwa jikweni Jimanyile kuji kutujibafume kuji kutukula kwadi twasikira bantu wetu bonso bali bakukebana bakubikira mu kikondo eki kusamba bana bero kusamba kabikichima yetu ikale kwachete yumwe bantu kakabikira tukoleje kikondo byonso kugire jya mukarere musuku wetu Yesu Kristo amen eyemene musuku panwa Ulamate kikasechi kuvuluka kutoka nyenike kwa lubito kandi kandi zela anniversaire ni nyagine jibwa ni nyaji ko musoko kuto waji kino lipasita kina ngomea mwana mungu wajirani hapo kusobolele mwishi wa mwishi babiki ko kulnende manu kulongola makwabu kati kama ni tulongole chito Dieu m'est témoin, pour comprendre le monde, on va dire, on n'a pas de bénéfice, ça va nous faire pas de mal, ouais. Et maintenant, tu as tué. Mais le papa, ça va. Je vais canaliser ça, pas de problème avec ça. Longi, ban moi. Et maintenant, du monde, moi, dans un dictateur. On va pour le monde, on voit ça tout le monde. À la fin, ni comme on a une chaîne d'action. Et tout est à moyen de village. On lit nous à bien. Jiko le tosika ile kusoma ndesho wakati ile mbeki kwa kuanzia kwa andiku ya chini cha bingo kumwanda mteke walimu wao wa Kenya ndani
kujinua muye mjimu muye mzubu muye mposhe jitumbe kijuke mjini ya Yesu Kristo. Amen.